27 апреля в Нарвском филиале ВКХК произошла заключительная встреча проекта Star Trek. Во время мероприятия предоставили обзор о сделанных работах и напомнили усвоенное в мастер-классах. Вместе смотрели сделанные видеоклипы в рамках проекта. Sa vajad abi elukutsevalikul. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse meediaosakonnas saad sa õppida videomontaaži, arvutigraafikat ja helisalvestust. Kasutades professionaalseid seadmeid, saad meistriks videote tegemisel. Meie juures salvestavad andekad muusikud ja lauljad. Videostuudios on võimalik teha otsesaateid ning kasutada rohelist chroma key tausta. Igal õpilasel on võimalus osaleda rahvusvahelistes projektides ja käia praktikal välismaal. Rohkem infot meediaosakonna kohta saad Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kodulehel. А также наградили самых активных участников, вручив им дипломы об участии. Все участники получили опыт в написании сценария, создании видео и монтажа. Проект Star Trek был поддержан целевым учреждением по интеграции.